Hello, Nabon Saven Sunpa. Ama sa pen pen tabang pat pa ipikido ipaw patin tanggot han. Subscribers so in, viewers so in, jong la. Iti patin tu gut ta nangaya. Aba lami hozong anangay sa hozo se na tungwa patiren bo taw han ti hi. Abela kain se do no in. Jong la chu sun pat in. Patin tuan keu lim kidi wa in. Tupoi mota. Ji viewers so kadin ando in. Tisu pihamiti aile pagai Yesu Kristain mi jon si ho asu mang na dinga thua na sei chun magbung ko chang som lis ki ju banai aile ichi mi jon si ho ki su mang na ding aki got na diu a mei chu mi jong mi loading a lung jong thi loading a hi ti chun na sei dai ya chun phat ma sa episode ma sa chun revelation na mi chon sia pathin an su mang ding chung chang chu ni seven bible la sivat na hi ai leng pathin mi chon si ho hi asu mang jeng ding asu wam jing ding ai ti chu imu wa hi en akuma ala akhang peng kap lo diu aji chu pathin ngai lut pathin hi en ya chama na cha te ngai lut ho hi ta gan thei tho a peng om dio dei lo a tho zo lo ding ai en tho zo pon zia chu angai lu zia chu amo asu mangjing nei ti hi bible chu ni sei ta banai ale to khana chu thu ke dong chu ale tu ti a pathinin mi ho cha su mangjing a aton so again the tho lo di wa hi ale jilaya pakai su sta na ma kam chang ta se amazing the loading alung jang mit mo ti hi pi tin ham ti hin na ti chu in sei di wa hi ai piang lama sa pen bible sang na simoite magbung ko chang somlila sigina chu simalatin sein chule naminin nakepal hu sa hi le kal do jengen mitni ne za damuna nakile lut sangin mitlang cho a pathin lengama lut nang ma dingna phajoi damun chu alung la thimo ame kong lamit mo hi e bible chang sim no pathin pathe bu ta han kazo pito hi chi pakai su kristan ase hi hola pata hin la do hamiti ai le bible chang hing thulhun luwe ong ki muin isaya bung som lugu na jibat nai le ki muin isaya bung som lugu chang som ni le lin chaga velewan tin ki zin na isaya bung som lugu chang som ni le lina chuteng le ama ho chi do over kachunga chon khilani ho thilong chu avet jingding o hi aji chu alungu thilo helding ame kongjong milo helding jule ama ho ta sa hingzo se dinga kida ta ding a hi ve atinai ai lai pagai su krista thu sei masangin ijlai isaya thu sei context pa jong hin yau zakhat anas velevan kanomen hijlai isaya thim gao winan sei na pa bung som gulup na hi ve na hi le cha jong hi mi zat ni chung jang tu dola se hi in pathin thu ngai a mi chon pho jong asin pathin thu ngai lova mi chon so thein ai la chang som ni le thum nu chive na hi ai le ti ding a hi chule hongi ti ding a hi tha hong tha ak pat na hong tha kit chen chol dunia pat chol duni kit chen ma zo se mi zo se kama sanga keima hodinga hongding o hi tin pakai na se atin na chang som ni le thum chive na hi ai le mi chon pho pathin a ho wa itia chu chol du ni thing ho pathin a ho khom diu na pathin ma sanga a hu wa pathin a ho diu tiang in bible saying ai ma mi chon sia wang ki ko na diu chu phya mi ti ai le alung jong mit lo a thilo amazing mit mo hen ti dai thi chi dung ju ya chu sol za pakai su kristan dong mak a hen se ki da hin na ai la ka so pi ti ho hi chi pakai su kristan na sei lai ta hi ep to ipi dinga na se hamiti ai le hichi mi chon sio ki na se ya hi ama in example khada pi chu hamiti ai le gehena kiti khat amen hichi gehena mun hi hoila hamiti ai le chi gehena hi jerusalem khupi anoilam south langa ma hin chi na gehena kiti sapa valley of hinnom lang kiti in hinnom phai cham kiti ale hichi la ya hi hamiti ai le hichi a hi Jerusalem khupi sunga nen ho garbage ho hi hongke podo ji a chlai gehena muna hi ki hal ji hi na ya chu
dunia ne an pol a ha lo le amei athi masanga chu ti tau ti na ajinga khan hong thung ke hita chung thung pe jing an hita chu hali chu mum jing na me chu kong jing ai e on jong lam ka taun sungai nei yin ne ho zo si khulanga e phiam sa langa o kyal namu khat mai teo hin na ya khu jing kong jing ai le ya pa kai su ta na se cho na khonin na su mo ai le tan jing in na khot ni ya me dil na lu sang khot khat ne wan gam na lu ding phai zoi aji chu mi chon sio ki ko da ding chu amazing mit lo hi in alung jong thi lo he ti na ai le hi chi amei mit lo alung thi mo ki ti hi ipi ki se na mong ham ti pa hi tu hin a cultural context ti tau ki tau te na Jews te ai lo Judami Israel te pau cham to a alung la mit thilo amei la mit mo ki ti hi thu chi iti da me pau thu chi yong pau cham to a thu ki se hi ala meaning pi ha mi ti a he le ama hon thil khat se yo ba hi chi hung ki bolding hi alung jong thilo ding amei jong mit lo ding ti a hi ai le a bol chai to ka a thil chu a so ding a so chai to ka a chu koi ma chan a kham dang thei lo ding ti nai chu na om dan chu thil khat adi dia thu tan na judgment ti tau te ong ki bolding ti nga he le hi chi thum ki tan ding pa hi chi action hung ki la ding pen pa hi ngai wo thum ki tan ding action hung ki la ding pa hi alung jong thilo ding amei jong mit lo ding a hi ati wa hi ai le amei ju kung jing ding alung ong hing ding ti na se ji wa hi po in action ki la ding pen pa hi ki la te ding koi man asu tang thei lo ding aki bol chai to ka a ti tau te na he te a chu ki bol ding ki tong la jing ding hi ti na hi ama ho pau cham tu hin ji idiom ti tau te na english a idiom ei pau cham tu ka ti mai jeng ti ki sei nai ya ka so pi hi chi background chu ga na lung thima koi benang tun bai bale sim le hen na he thim ju ka ta sana nei aji chu thim ga jare main jong hi chi amei mit loading ti ana sei na jong he ta min amasa penin ana si moitin Jeremiah bung segi trang som ni na chu na Jeremiah bung segi trang som ni na hin ti na seyen hi je jun ton sot pa kai pa thien in hi ti na seye vevin kalung han na hi chi mun chunga mi chunga sa chunga thingphung ho le sit ga ho chunga ka bu la ding hi chun aka a kasu mit ta lo ding a hi ati nai chilai hi ban a hi le Jeremiah thim gawin ana sei ji pam da pathin lung hana Jerusalem mi te ho chunga hung lung ding jona sei cho na ai Jerusalem mi te hin pathin Abraham pathin Isaac pathin Jacob pathin hi pathin di ta pa ho sanga abangin milimpo ono ho wa deidan dana hin ko na mano pa hi pathin lung hana ang te cha da hi nga aban le Bible sang khat ang si mama ki utin Matthew Jeremiah mama Jeremiah bung som la sagi sang som ni la sagi na tin na sayin ain la nang hon chol du ni za bol na ding le chol du ni a Jerusalem kot pi a lut na a pogi polo na dinga ka thu na ngai lo le chu che kot pi ho phunga chu me ka kon sa a hi chun Jerusalem a leng in pi ho aka wa ma mil ho hel ding ai ta ti chula athu sim naw thnai pan phathei bo pitan Silayang hi bana hi pathirin Jeremiah command sei cho hi chi Jerusalem a ommi te hin kani thing ho anga za bol ta povin sabat mi ti taw ti chol du ni jeng jong lai ti chun business bolding sum kol ve ding ngan ngok ta ni as you get hi ai pham chol du ni jong la ki kha ta lo wa hi ta ai khopi ge tha nong bol la ta na ta chu ni thing ni jong pol de do na manota hi chu pharai pathin jong lung hang ta in hit nang hon hi chi kani thing hon na su bo vai ta bang ka thu na ngai lo vai le kot pia hi me ka kon sa ding hi chu a me ji piti da
mi lo hil ding ai tai lengin pi ho aka wa ma ti chana mi lo hil ding ai tai ti cho number 1 khopi gate ho chu aka wam ding ame mi lo hil ding ai chna ale hiti ita hungam iti ai history va na hele hiti Jerusalem ke da resultate in pathin thu ngai sa lo wa pathin de la ma gel ta lo ziu chun am ho de dan am ho gel dan na chon ta jun pathin lung ha na hong su in pathinin Babylon lengpa Nebuchadnezzar cha hin til do eta he Nebuchadnezzar lengpa ina se pai ho chu ana solin Jerusalem hi thom ve yan ta attack ki bol hi in ain la khat ve ama sateni 605 BC la 597 BC hin chiten hin Jerusalem ta hal provin galinga mi amanovin ai wanga 586 BC athum na hi akhopi halo hita gate akison pi ma ho hal ta vin temple hong so thivin khopi jong hal ta nai history ai mo the na 586 BC ach ai le het nom iga do nom chu tua hi mei Jerusalem ki hal na mei chu ki ha kong na layam na tua ai samphan ga vel leo cha na kong na layam kong ta lau ta cho kun mala ala a hi chi masang lai juda lengam nong cho namanga modern Israel jo sang ka ko som dile ski som dile go vel som dile get vel hong ki put de ke da to Jerusalem hui modern city ta chala na city to America ho New York Washington iti ho ta bonga thupi mo nga om ta ko pi chu me ka ta lo pi chu ai wang masang lai ko pi lu ja na ka cha me na henge amei mit mo di ju pya mit ti ai la ka so pi ti ho amein aka ding chang aka chai masang ato ding chang ato chai masang a amei chu koi mana phal mit thelo hui nga phal mit thelo go nga phal mit thelo I tabang mi hem thil bol thena na phal mit thelo china hi ju pya mit ti ai la amei mit lo ti nai chu chu he tem di wa ta san na a chi tabang a chu e khat jut le kha bulang sabat nai ai la sim leo chu ga sim jeng ti na pha chong ki no ti pun Jude Revelation masang chada hi Jude hi hiti na kasi na chang sigi na achun Sodom le Gomorrah chule akin vela ama ho tabang khopi ho chengse hu le jon than hoi patna lama kipum pia chule ta sa lamdan na nungjui ho chun beton dinga phula na ton sot me sa thu gi mangu chun live nai le pathinin Sodom le Gomorrah yong chu ton sot me ya ha le ti chu ton sot me iti ai le ton sot ki ti chu ka ha sei thim ta na on he tim ta ka ta na he thim du ka ta san tan ton sot ti te nga hi ai le ka so pi te ho a to dinga to chai ma sang tin so dam le Gomorrah yong tu a hi kong ta lo pi chu ka hal chai ta na in jong hal chai khu pi jong ke hal chai archaeology so sei da nin to a Dead Sea ti now mun kho masanga so dam le Gomorrah khu pi te ti ata san lo yong amna ji chu amon elements sulfur na ti ho amin card iti ho ale chi like that simun lai ta zo card sulfur lo ti them ti ale aga su to dal masanga pathinin mail card na wana ko na mail card an so la copy su hal to chon connection nong hi ka bana le lo pi ma jing awang sei to nom pen pamit ti ale tu ni chan ge hi amazing kong ta lo hi in amai na ayong chu Dead Sea ti paus om ta dai Jerusalem jong ai piam ake anake hal sain ai wangin tun meyang kong tapon khupi tha si bom kita dai ya chu Bible in alung jong thilo amazing mit mo ti pen pa hi apha si ate chu mihim chu thilo wa ahinga ai pi ti ham kisugan thei jing mei na hal jing lungi na hinglai changa cha ne jing ning ti na pa hi ai pon hi chi pi ki se na mo ha mi ti ai le mi chon si ho ki got na ding ki ti pai complete destruction ti nai cha piam cham kem ta su mang di lung iti hin pi sa mi ti ai lung ki ti hin amon thei na amot thei e piam ane na hoi lo ti tau ti za cha na zum na ti na mai hiya mei ti nga fire ti nga la power total destruction na ya chu ima cha khen lo hela sumang jing thei ti na cho mei ki cho ya chu thung ki ten ding hi mei le lung ong ang za wa la chon second jan jam ta poi ti na chu het mai jing na ya chu so pi te ho hi chi hi het thim te ding ka nomin ai ju family te ai le hi chi het thim lo wa la tu lai ki hla za chom family te ai le
Meidil kiti je pathinen mi chon sian goding thi jong thi thei lo diu peng jing diu amdan a hing lai chang wa chu lungin ani diu ame na hal ki diu ti hi ki hai ki ngai to bin i ita san dai ki hilda dai ai wanga Bible in ton sot hin nei kiti chu mi mai pon pathin bo he ti na mi min ton sot hin na ki nei po in ya chu mi chon phaw wang chu pathinin ton sot hin na pi ti ngai in ai chu John bung thum chang som lugup na chu koi jong le pathinin bangang banoi ngai li da hi in koi jong la ama ta san chu ton sot hin kem lo ani ne thei ding ai ti so ya chu ton sot hin kem lo nei ding ho chu ko ham ti la Jesu Krista ta sana ama sei ngai ho chu ton sot hin kem lo nei thei ding ai alang kana sei dinga Jesu Krista ta san lo ama sei ngai nom lo ama de dia chon ho wang chu ton sot thi na chang cha ding ai hi chu ton sot thi ne kiti chu pami te ala main le lung le mei di pen pa chan na kasi bangai isi Israel sa te pau cham to hi ing ya chu thutan na kiti god na punishment kiti chu amazing thilo alungjong alungjong thilo amazing mit mo ti te ngai hi le hi chi ki bol ding pa wang hi koi mana kham tang thei poi bol te ding hi te ding su mang te ding ina hi ti pa chu a het je ngoi na ma ho understanding as just then ya chu ka so pi te ha chi Bible thui le in phat chom pi te ru ka ta san je chun so pi pan dong pan jong alung thilo amei mit mo ki ti hi aton so nai tai kong jing tina a hing jing ning tina jong ai po in ya chmi chon si ho cha hal chai ting la main to ding ki to chai yang la amei jong thi ding ai tai na ya chu ki se na zoi hey tu ti a amei jong mi loi ti ai to Jerusalem mei jong kong na lai ding ai hi BC jangala somge lugu ma Nebuchadnezzar leng pa ina se pai osola hal wa tu chania ko na lai ding in akong tapon Sodom le Gomorrah me ki hala jong tu chan ge kong tapon chu che mala in amel jong muyam thei tam tapon thil chom chomang do dan na ai chi pau cham to atu ki sei ho te to atu ki sei ho hi he thim ning ko no me neng a chai na revise ka bo nom chu paka Yesu Kristan mi chon sio ki ko na ding thua sei na ai alung ge lang ke lang ge hena mon chu na ge hena iti pau hi dumping side garbage side a hi thil nen ho ki pai na mun a hi hi chi ki hala hi ti a chu ai chi ping me kong ha mi ti al hal ding om lai hal ding om jeng khat a hal chai la khat hong dut khat a hal chai la khat hong dut hi ja chu a me jong kong alung jong Timothy na ai wang mi chon sio ai pathinin an hal chai ting ai le a me jong ki chai ta ding sa chai na pena satan ke gal ke go leading ke go wam ding ai ti chu Revelation chapter 21 sin mo ven na ya chun pathinin chi thu pha thei bo han lang angai ho zo siam na bon chavin pathin ki holim pinane han lang thudi thuta het nan nei han lang pathin hi aina bang ta ho ding ngai lut pathin aina pa ya thai gel do ki du ka dei be se jai chi episode ng ki bol lai in chi an ngaya piam midang ho jana share son ho dingin ka ga ki tim nom ki ren bon chavin pathin na bo ta han